Ku makuru agezweho kano kanya ari kuvugwa hano mu Rwanda, tugiye guhera kuri ino nkuru igira iti Ruhango barakekwaho kwiba umugore bagasiga bamusambanyije ku gahato. Polisi y'u Rwanda mu karere ka Ruhango yataye muri yombi abasore batatu bakekwaho kwiba umugore w'imyaka 58 bakamusambanya ku gahato. Uyu mugore w'imyaka 58 y'amavuko ku gusaba ubufasha yabwiye TV1 ko yakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato n'umujura wari wazanye n'abandi babiri. Ibi ngo byabaye mu ijoro ryo ku itariki ya 11 Ugushyingo 2024 ni mu mudugudu wa Bienveni, akagari ka Gisaga, mu murenge wa Mbuye, ni mu karere ka Ruhango. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yemereye Umuseke ko abasore batatu bakekwaho gukora biriya bataye muri yombi bamaze gusambanya uwo mubyeyi. Polisi ivuga ko bariya basore bari mu kigero cy'imyaka 20, 23 ndetse na 31 bibye uriya mugore matera, imyenda ye n'inkweto basanze mu rugo rwe. Uriya mugore we asaba ubufasha avuga ko bamwibye ibintu hafi ya byose atunze. SP Emmanuel Habiyaremye yabwiye Umuseke ati abafashwe bose bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Byimana. Polisi irashishikariza abaturage gutanga amakuru ku bantu bafite imyitwarire iteye amakenga, bakoresha cyangwa bakwirakwiza ibiyobyabwenge nk'imwe mu mpamvu nyamukuru y'ubugizi bwa nabi. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo araburira kandi abahungabanya umutekano akasaba kubireka kuko polisi iri maso kandi yiteguye gucunga umutekano w'ibintu ndetse ibintu by'abantu n'ibyabo. Turacyari mu makuru hano ku Imena Official. Kanya turaje tujye kuri ino nkuru igira iti ni inkuru yasohotse kuri uyu munsi, ngira ngo tubanze tuyiganireho, aho ni Nyanza, n'ubundi ni mu karere ka Nyanza mu by'ukuri, aho umusore wari wafunguwe ku mbabazi za Perezida wa Repubulika Paul Kagame w'u Rwanda arakekwaho kwica mugenzi we agashaka gutoroka ariko ntibyamuhira. Byabereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Nyagisozi mu kagari ka Kirambi mu mudugudu wa Sharama. Umuseke wamenye amakuru ko mu gicuku cyo kuri uyu wa 11 Ugushyingo 2024 ahagana saa sita z'ijoro aribwo nyakwigendera Rwamucyo Lucien w'imyaka 30 yapfuye. Uyu yavukaga mu mudugudu wa Rusarasi, ni mu kagari ka Gitega mu murenge wa Cyanika, ni mu karere ka Nyamagabe kanahana imbibi n'akarere ka Nyanza. Bikekwa ko uriya Rwamucyo yishwe n'uwitwa Nzacayitegetse Noel Elias Nzaca w'imyaka 23 nawe uvuka mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Cyanika mu kagari ka Ngoma mu mudugudu wa Kamuhirwa, aho yahise ataka avuga ko amuteye umugeri mu rubavu. Yahise hashize iminota nk'icumi bahita bamuviramo urupfu. Abaturage babwiye Umuseke ko bombi ntacyo bapfaga, icyakora ko Nzaca akekwaho kwica yarafunguwe vuba kubera imbabazi yariho aharira n'undi bari bafunganywe amunenga ko ataje kumusura mu igororero, niko kumutera umugeri ufatanya kwigendera Rwamucyo ahita apfa. Bose bakaba bari mu kabari bari kunywa inzoga. Nyakwigendera yari umushumba wita ku nka z'umukuru w'umudugudu wa Jarama. Ukekwa yari umukozi wirirwa abunza umusambusa azicuruza muri karitsiye. Ukekwa kandi akaba amaze ibyumweru 2 afunguwe, yari amaze ibyumweru 2 afunguwe ku mbabazi yari yarakatiwe imyaka 3, akaba yaramaze imyaka 2 afunze kubera icyaha cy'ubujura. Umurambo wajyanwe ku bitaro bya Nyanza kugira ngo hakorwe isuzuma, naho ukekwa yarafashwe ariko yafashwe yavunitse akaguru, aho bikeka ko yageragezaga gutoroka, aho yasimbutse inzu yari arimo agwa hasi aravunika. Ukekwa kandi yajyanywe kwa muganga i Nyanza kugira ngo yitabweho n'abaganga anakurikiranwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagisozi Habinshuti Siridiyo yabwiye Umuseke ko RIB yatangiye iperereza. Uriya muyobozi yasabye abaturage kwirinda ibyaha bigira ingaruka birimo n'igifungo mu by'ukuri. Amakuru
amakuru atari meza cyane y'impfu, abantu bakomeje kugenda bicana mu by'ukuri. Indi nkuru ihari ni uko ingabo z'u Rwanda RDF zatangaje ko gahunda yo gufasha aborozi bo mu turere twa Kayonza, Gatsibo na Nyagatare kubona ubwatsi mu rwego rwo kongera umusaruro w'amata. Aborozi bemerewe kwinjira mu kigo cya gisirikare cya Gabiro kugira ngo bahire ubwatsi bw'amatungo yabo. RDF yashyizeho igihe runaka ndetse n'inzira zinjira n'izisohoka zizafasha aborozi gukusanya ubwatsi mu buryo buboneye, bakabasha kugaburira amatungo yabo. Aborozi bo mu murenge wa Munini, akagari ka Gikobwa, bishimiye RDF kuba yabemereye kwinjira no gukusanya ubwatsi bagaburira inka zabo mu kigo cya Gabiro. RDF iri gufatanya n'inzego z'ibanze ndetse na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi kugira ngo iki gikorwa gikurikiranwe neza kandi kigende neza. Iyi gahunda igamije gufasha abaturage kuzuza ibyifuzo byabo no kubungabunga umutekano w'aho batuye no kwirinda ko hagira ibibazo byavuka mu gihe cy'imyitozo. Buri karere gafite inzira zashyizweho zo kwinjira no gusohoka. Gatsibo ifite inzira eshatu zirimo Munini, Gikobwa, Munini, Nyamwiza na Nyamatete. Nyagatare ifite inzira ebyiri arizo Shimwa Paul na Zuba Rirashe, naho Kayonza ifite Matumba ndetse na Gakoma. Aborozi barishimye cyane kabisa, wabibona aho ngaho ku mafoto ko ubwatsi kabisa bafite ubwatsi aho ngaho barimo barahira. Akanyamuneza ni kose. Turakibereye mu makuru rero hano kuri Imena Official, ni amakuru agezweho. Reka tujye no kuri iyi nkuru yasohotse mu kanya gatoya, irebana na polisi y'igihugu. Reka tumanze turebe abapolisi ubundi basezerewe baba bemerewe iki mu by'ukuri. Reka dusome ino nkuru, aho polisi y'u Rwanda ifite umutwe ugira uti menya ibyo abapolisi bakuru bemererwa igihe bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko yashyize mu kiruhuko cy'izabukuru abapolisi 54 barimo ba komiseri 7 n'abafisiye bakuru 15 ndetse abandi bafisiye bato 22 n'abapolisi bato 96. Polisi y'igihugu ivuga kandi ko yasezereye kandi abapolisi 13 ku mpamvu z'uburwayi n'umwe yasezerewe ku mpamvu zindi zitandukanye. Se amategeko avuga iki? Sitati igenga abakozi ba leta ivuga ko umukozi wa leta ashobora kujya mu kiruhuko cy'izabukuru ku myaka 60 abyisabiye, ariko ku myaka 65 aba ari itegeko. Gusaba hari ibisabwa nko kuba umukozi amaze imyaka 15 atanga imisanzu mu kigega cy'ubwiteganyirize. Utarayuzuza ntabwo aba yemerewe icyo kiruhuko cy'izabukuru, retraite anticipée cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza early retirement. Iyo umukozi agejeje imyaka 65, umukoresha ni inshingano ze guhita amushyira mu kiruhuko cy'izabukuru, yaba yujuje cyangwa se yaba ataruzuza cyangwa se arengeje imyaka 15 atanga imisanzu mu kigega cy'ubwiteganyirize. Gusa hari izindi mpamvu zishobora kubaho zituma umukozi adakomeza akazi, nk'uburwayi butuma umukozi agira ubushobozi bukeya. Mu kiganiro cyihariye, umuvugizi wa polisi y'igihugu ACP Rutikanga Boniface yahaye umuseke, avuga ko ibyo umukozi wa leta agenerwa iyo agiye mu kiruhuko cy'izabukuru ari nabyo umupolisi agenerwa. Yagize ati ubundi ubusanzwe icyo agenerwa ntigitandukanye n'icy'umukozi wundi wese wa leta, gusa kijyana n'urwego rwe. Uburyo ibyo agenerwa ni umushahara gusa. Nk'urwego rwa polisi nta wundi mwihariko ifite, gusa uko akomeza akurikiranwa n'urwego rwa polisi nk'umuntu wigeze gukorera urwo rwego. Buriya abantu bakorera urwego rw'umutekano ntabwo bavamo gutyo gusa burundu. Wa mubano n'urwo rwego ntabwo uvaho burundu, ntabwo ucika. ACP Rutikanga avuga ko ku kijyanye n'imishahara umupolisi nawe ahabwa hagendewe ku buryo yagiye yiteganyirizwa. Ati ariko ibijyanye n'ibyo agenerwa ni by'amategeko agenera umukozi wa leta uwo ari we wese ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Uburyo bibarwa ntabwo bitandukanye n'uburyo babarirwa
bibarirwa abandi, ibyo ahabwa bifite aho bihuriye n'ibyo yagiye ateganyirizwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Ese hehe ashobora guhabwa izindi nshingano? Umuvugizi wa polisi avuga ko ubwo umupolisi aba avuye muri polisi ashobora gukora akandi kazi mu bindi bigo byikorera hagendewe ku bushobozi bwe. Ati ibyo ntabwo byaba kuko yaba umupolisi mukuru, byaba kuko abishoboye. Ibyo byose birashoboka ariko bishingira ku bushobozi, ntabwo bishingira ku kuba yari umupolisi. Umuvugizi wa polisi avuga ko abapolisi bakuru bari ku rwego rwa komiseri bajya mu kiruhuko cy'izabukuru ku myaka 60. Ni mu gihe abofisiye bakuru muri polisi ari imyaka 55, naho abofisiye bato ari imyaka 50. Ni mu gihe abapolisi bato bajya mu kiruhuko cy'izabukuru ku myaka 45. Polisi ivuga ko bishoboka ko umupolisi ashobora kugaragaza izindi mpamvu zituma atagitunganya akazi neza, bityo akaba yasezererwa mu kazi atarageza ku myaka. Umukozi wa leta mu by'ukuri ushyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru agenerwa n'urwego rwa leta yakoreraga impamba y'izabukuru hashingiwe ku gihe umukozi amaze mu kazi mu butegetsi bwa leta. Ayo yari amakuru yaragezweho, ariko mbere y'uko nyasoza reka nsome ino nkuru ya nyuma hano. Ni inkuru igira iti Perezida Kagame yagaragaje ibikibangamiye Afurika mu guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko mu gihe umuryango mpuzamahanga uganira ku ngamba zo kurengera ikirere, ibihugu byo ku mugabane wa Afurika bihura n'imbogamizi zikomeye ku kubona amikoro ahagije, ubufasha no gushyira mu bikorwa izi ngamba. Ni ikibazo umukuru w'igihugu yagaragarije mu nama yiga ku bukungu bwa Afurika bushingiye ku kurengera ikirere yabereye muri Azerbaijan kuri uyu wa 13 Ugushyingo 2024, yayobowe na Perezida wa Repubulika ya Kongo Denis Sassou Nguesso ndetse na Perezida wa Banki Nyafurika Itsura Amajyambere Dr Akinwumi Adesina. Perezida Kagame yagaragaje ko mu gihe abahagarariye ibihugu bigize umuryango w'abibumbye bahuriye mu nama ya 29 yiga ku kurwanya imihindagurikire y'ikirere COP29, Afurika igomba gushimangira uruhare rukomeye rwayo muri uru rugamba. Ati kutabona amafaranga ahagije mu kurengera ikirere biracyari inzitizi ikomeye kuri Afurika. Imihigo yahizwe mu nama zabanje ntabwo yeshejwe kandi ntabwo byakurikiranwe. Ibi rero ntibikwiye. Umukuru w'igihugu yasobanuye ko ku rwego mpuzamahanga umugabane wa Afurika ufite uruhare ruto mu guhungabanya ikirere, kandi ko ingaruka nyinshi zirihumana rituruka ku yindi migabane. Muri COP29 abakuru b'ibihugu na za guverinoma bashimangiye ko hakenewe ishoramari rivuguruye mu mishinga igamije kurengera ikirere no guhangana n'ingaruka zacyo. Ubwo hatangizwaga iyi nama i Baku tariki ya 11 Ugushyingo, umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishami rya Loni rishinzwe kurwanya imihindagurikire y'ibihe Simon Stiell yasabye ko iri shoramari ryagera mu bihugu byose. Yagize ati twemeranye ko igitekerezo cy'uko ishoramari ku kirere iri gukorwa ari igikorwa cy'ubugiraneza. Intego nshya y'ishoramari ku kirere iri mu nyungu bwite za buri gihugu, harimo ikinini kurusha ibindi n'igikize kurusha ibindi. Perezida Kagame yasabye ko ibihugu byose byasaranganywa mu buryo buboneye amafaranga akenewe kugira ngo byose bitange umusanzu mu kuzana ibisubizo birengera ikirere. Ati ntabwo ari byinshi dusaba. Mu by'ukuri ni Imena Official. Nizera ko amakuru twabanyemo neza cyane. Nizera ko mwakande subscribe, namwe mutarakanda subscribe nicyo gihe kugira nawe mukande subscribe, hanyuma tujye twibanira mu biganiro bigiye bitandukanye, by'umwihariko ibiganiro biba bigaruka ku makuru agezweho hirya no hino ku isi, ariko yibanda cyane cyane ku y'ahangaha mu Rwanda. Reka rero nsoreze ahangaha. Abatarakanda subscribe mwese ndabasaba kugira ngo mukande subscribe, hanyuma tujye tubana mu biganiro tugenda dushyiraho buri munsi, by'umwihariko
ibiganiro bigaruka ku makuru. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane.